Azol ko Tualchhung lir the in tlan chhok dan thar en chin mek chu komin November tha thleng po se ni Chief Minister Pulal Duman Project Chen Khadro Pui le lian tak angalang in sen thon na mai ni sia om thea wangin masona na tho ko nga an mamo tak chau ngai tu athiam atul ti asoi Prime Minister Narendra Modi and India masona chu khovel ngai chan mai ni lovin khovel in ka na ani to ti asoi Thailand Prime Minister Paetongtarn Shinawatra to Cambodia President Hun Sen Nen anim biak na pudu wanga Prime Minister atanga chol lai lok tirani nuwa ban turin courtin achung thuarel Zonet chung kwate chibai ule zorin pi hlondo kani a chanchin thar ilongai thlang u Aizol ko Tualchhung lir the in tlan chhok dan thar en chin mek chu komin November tha thleng po se ani Coordination Committee on Traffic Management zu Inkan Chief Secretary Pukhili Ramina Hovin Chief Secretary Conference Hall August Thachungatan Aizol Khopi lir the in tlan chhok na dan thar en chin mek chung chang an thlir hova thutkhom na hian in tlan chhok na dan thar en chinin ngong anei dan ngun takin an soi hova in tlan chhok dan thar en chin hun chu thlathum chung komin November thatop thleng po sei le phot ni se hemi chung hiam professional agency ten zir chian anein traffic din mun chiang jok le in nga na tlak data nei tura malang ni se an ti ani lir the in tlan chhok dan thara hian taxi chini two wheeler le four wheeler ten sticker pathum a b le c manga car khatani ni tan lo ni an nei thin chu car khatani khat chau tlan lo ni an nei theina sticker panga a b c d le e man tir ani a in tlan chhok ina huam chin po Aizol ko Tualchhung zong huam lovin ko Tualchhung mun lun zwal lai bong ko na tanga kulikon in car chaltlang le ram hlun paltlangin chan mari zarkot dorpui le sikul pui kon huam chunga te sikul pui ko na tanga chan mari west in car Temple Square vibe kon le hun thar veng paltlang na ate chau in tlan chhok hi kalpui ani Chief Minister Pulal Duman Project Chen Khadro Pui le lian tak angalang in sen thon na mai ni sia om thea wangin mason na tho ko nga an mamo tak chau ngai tu athiam atul tia soi voina Mizoram Planning Economic and Statistical Service Association in Planning Conference Hall in khom pui voi som paruk na an nei aman puina a Chief Minister hiam Planning Department chu sarkar official data buat sai tu le department sang atanga project lut te lozir chianga lothli film tu te anni a ZPM an sarkar nuwa pheichuan project lut zong an hne na alu masak vek awangin an thutluk na chuan Mizoram mahun ashila wangin ngai tu ana film tak an man atul ti asoi Pulal do ma chuan project Chen Khat hote angalang an mamo tak ni si awm theilain project ro pui le lian tak angalang in sen thon na mai ni si te po awm thei wangin Mizoram din mun le an mamo dan dik tak an zir chiana mi pui mamo tak ma son na tho ani theinan theitop chhuwa turin cha Department sang in project an thelu chu uluk tak zir chiang masa a thutluk na an siam ma a ramtan eng ma son nge a thlen don ti ngai tu thin turin cha ani Advisor to Chief Minister Finance and Planning Puti BC Lalven Chunga Poin Planning Lama Mason Zel na tur angai poimote thutluk na diksiam tura poimote planning le project kalpuina konga tunlai thiam na thar berber man thiam ve zela tul thua soibok in khomi an Paul President PH Elanun Zwala na kai shwaya General Secretary Puarlal Fangzwalan Paul din munle malak na sang soyen an member boral mi pahni an sunani tundin huna Mizoram Planning Economic and Statistical Service Association a hian member somli pali anom me kani Home Minister Phuket Sab dangan nu le pa Chen Khatin an du na laya chau an fatin na thotir an tum chin chuan ramrong bol na ati buai thu soi falko na Mizoram College of Nursing in Zirlai chuak te thla na le Zirlai thar te lom na graduation and lamp lighting ceremony vo ina an college multipurpose hall an buat sai aman puina a DPNAR Minister ni Phuket Sab danga hian nurse na chu mitin ta na tangkai an ei zon atan chau ni lo midang te rong bol theina hlu le chuanom takani awangin midang te ta na mal som na ni tum cheu turin a cha Zirlai 30 chu an thutiam an soi chhuate nun puya vong reng turin a cha bok Phuket Sab danga chuan ram chung hun sang healthcare facility center changtlung taktaka mizo te chu nursing service a tho hlok berjing mi an ni thua soya Mkon Zirlai le zir chuak te chu sarkar be chan kher ngai lova ei zonat lak thiam na zir chhuat tumtlat turin a cha ani Phuket Sab danga chuan nu le pa te chu an fa te laka no vak lo turin a cha na an thona mun tura an du na lai te tho tir an tum chuan ram rong bol na a ati buai ti soin an fa te chu an tuar chel to a khoi hmuna po an thok theya an ngai to omlo ti soin aizola kherom be se ang chi chu an ril ruwa thi se adu ti soya enge monat na an to de utuma sarkar na thok te po khom an tum le ringo thin chu a thalo ti soi
inkhoma hian Mizoram State Cancer Institute Nursing Superintendent Pilarin Parin Zirlai Thar te thu atiam tira Zirlai chuak mi somthum hne na lompui na hlan ni in MCOM principal Pilal du sakut puin thu asoyani Mizoram Sarkarin Ruihlo do be pui thak tura Myanmar atanga Mizoram Ruihlo lo lu na khan enfia tura kho chak tlang dung tlo azin IGP Pvt ram thleng lian le Central Y me shwai tu te chuwain khan champhai tlomngai po sang sang le VC tenen aning kom champhai veng sang branch Y me hola an thut khom na hian IGP Pvt ram thleng lian na chuan Myanmar atanga Ruihlo lo lu zinga za so vel cha umman ani awangin Home Minister Puke Sabdanga kai shwai na nuaya Ruihlo tirem tura malak me ka ni thu soya champhai district chu Ruihlo tol na lu ka lian berani a nikum chunga Ruihlo kai hnoi thu boyan zia lu za thum somsari zinga za somsari chu champhai police station na zia lu ani a kumina po August ni som thlenga thu boy za somnga chuang zia lu zinga za somnga ai tam chu champhai district ka zia lu ani ti soin Ruihlo do ko nga champhai mi pui te chu tangrol turin a somani puich ram thlenglia na chuan Mizoram Ruihlo lo lu ta puich ram thlenglia na chuan Mizoram Ruihlo lo lu thian khovel mun sang sang adeng chuak to ti soin ram ria veng tu Assam Rifles ti chu ram ria tak tak ni lo an duty awangin du do inkalpo thayani a he hian Ruihlo ve na ko nga harsan asiam thu soya Myanmar atanga Ruihlo lo lu tur ven ko nga khotlang shwai tu te tho puya an tha ti chaturin police somthum pani tir chwa anni tur thu soya tunaya Myanmar lammi ten ramri kana wanzau VC ti an ron vau chu an ngai ho hle ti soin hetiang hi thleng to lo sian du ti soi Central Way me Assistant Secretary Pu Fabian Alfak oma po in Ruihlo wangin Mizoram chu ala chhevek lova Ruihlo in nam hnoi lo thalai tam tak la oma se chiat lam an panzel ti ero shiat atul thu soya Ruihlo do rem chu thil har sa tak ni in langma se khovel dana ti thei lawa ngai ti thei tu pathian an lama tan chuan Ruihlo chu an do hne ngei don ti soi champhai sape quarters oi me president pu evlarin mona kai shwai thut khom na hian tlomngai po sang sang ai o te point thu an soyani Myanmar atanga Ruihlo lo lu tur do be pui thak na special operation hi September atanga December thachung kalpui tura ruwa man ani Border Security Force le Narcotics Control Bureau Zirtawpni do ni min khan methamphetamine mum noi kwale sing rukle anei tu pu mi pathuman man BSF hotu te hne na tanga Zonet thudon danin Border Security Force le Narcotics Control Bureau Zirtawpni don hian an thudon bo zuin nimin tlaida nga vel khan Ruihlo phurna atana man niarin hlel Mahindra Bolero chu ser chi pa lo ti dingin lir thei hian endika Bolero noya Ruihlo thuruk na siama methamphetamine mum noi kwale sing ru hian mu chuaka heng Ruihlo an man te hi cheng vai bel cheza somli pali huani methamphetamine an man rual hian Ruihlo nei tu pu mi pathuman man nga la heng an mi man te hi mi zo vek ni in aizol lammi an ni a BSF ho tu te chuan Ruihlo tol chungchang hi chui zui me kani awangin an mi man te ni na chip chiar jok chu puan zar alarem ri lo ti an soi hemi ma tun thani somni pakhat khan Border Security Force Narcotics Control Bureau Aizol le Excise and Narcotics Department Mizoram tang ho chuan keifang le selling in car National Highway number 6 a motor pali atangin methamphetamine le heroin cheng vai bel che somsari pangahu an lo man to ani Higher and Technical Education Minister Dr. Vanal Thanan Mizoram Polytechnic lunglei ram chungchang har sanate sukyang turin sokarin theito pachwa mason na po an mu chhomek ti asoi Higher and Technical Education Minister ho hian vo inkhan department ho tu ten taxation department auditorium ma an na tho danan clear le ta Dr. Vanal Thanan chuan Mizoram Sarkarin College zirna sang jok chu angai poimo le ti asoya tun kumni kalta khan sarkar lai pui le state sum cheng vai bel cheza borvel chu college zirna ti changtlun nan man to le ruwa man ani thu soi Higher and Technical Education Minister chuan Mizoram Polytechnic lunglei ram chungchang har sana sukyang turin sarkarin theitop chhoin ma alamek zela mason na po an hu chhomeka changtlung taka aum theinan ma an la zel don ti soya pupuya Mizoram Engineering College po nakum academic session tan huna tan man bei sei ani thule hemiata na malak na sang te chu akal chhomek thu soya State University po sarkarin atul abuai pui chhomeka tuna college sang zirna peng om sa te ba ka postgraduate subject zirna an nei sa te mangtang kayen cluster approach angin kalpui phot tu mani ti soi Thutkhom Higher and Technical Education Secretary Puich laleng moena kai shwaya college sang principal le an tho pui te an tela an na tho pui ber Mizoram zirna sang jok ti changtlun zel chungchang le akai noite hemi konga harsat na an to sutkian dan tur le ma an son zel theina tur kong sang an soi hawani
Excise Minister Tualchhung lova marin rang vamua le ache vela zu ending result atanga malak dan ngai tu tur Public Advisory Committee on Country Liquor din ani ti asoi Assembly session nei zota ka champhai South Bill to MLA Lieutenant Colonel Clement Lalming thanga zona zia ka achana a Excise Minister hian rang vamua le ache vela zu siamin mishing risel na tan hong thalo ane dan zir chiang turan ending tin result chu don ani to ti asoya Hemi chungchang hi mithiam teron chung zela malak dan tur ngai turin Excise and Narcotics Department Repans le Forensic Science Laboratory nen Joint Consultative Committee dinani a committee minga Public Advisory Committee on Country Liquor ti vuani in hemi atana sha tina chutun thani nga khan ti chwa ani thule an thule hla ngai chan me kani ti soi Tualchhung lova mar chuan ri lo do na ko nga thei top chwa ania Nikum January atanga kumin July thleng khan Excise and Narcotics Department in heroin kg somsari pani le gram zaria somkwa pali le methamphetamine kg zani somkwa paruk le gram zaruk somruk pathuman man te soya Nikum chung zong khan heroin kg somli paruk le gram zaruk somria le methamphetamine kg za somli le gram zaria somthum pakwa manani kumin January atanga July thleng in heroin kg somni paruk le gram zani som pali le methamphetamine kg za somnga panga le gram zaria somni pali man ani ti asoi Lengpui Airport Forum in tu nai khan Lengpui Airport bula Indian Air Force in Ramzau tak an lei ni soin an ngai chat lo thu an soi Lengpui Airport him taka en kol zui zer ani the na mala tura pol din Lengpui Airport Forum shwai tu te chu in khan aizo press club pa lengin Mizoram sarkar in midang kuta Lengpui Airport hlan chhon atum chungchang an ngai dan le an thil mu dan an shilfia tun nai khan Indian Air Force chu Lengpui Airport runway atanga kilometer khatvela hla a mi paria drum square feet nuai nga sangkwa zalia zawan leya awai hian cheng vai bel cheza somkwa pariat point pasari pariat man ani ti soin heng ram te hi mi mal ram ni ma se Mizoram sarkar ron lo chuan lei the ni lova nikum june tha khan meeting ne ni meeting voi khata ti fel nga lani Mizoram sarkar in mi mal ram te hi an acquired nuwa IAF hian lei felin poisa lan nga la ni ti soin Mizoram tan thazel tur ngai tua Indian Air Force kuta Lengpui Airport lan lo tura mishang shangen na chu sarkarin ati hlotling do ne mo anti laya hetianga thil akal le hian an ngai ati thatlo thuan soi Lengpui Airport Forum shwai tu te chuan IAF ne na ram shal chu him lova an sha thu soin IAF kuta airport lan tu station khat chu an in chhir to mundanga an airport son dan te an ngai tua hian lai le Airport Authority of India AI kuta Lengpui Airport chu hlan tur sarkar lai pui an in hon hle laya malak zuina mu mal om lo le mi mal ram AI le tirani chu tha an ti lo ti soin Lengpui Airport chu Airport Authority of India kuta hlan an du ber tian soi Chief Minister Pulal Duoman voin khan aizol chan Maria Local Fund Audit and Pension Office atlo an malak dana en pui Local Fund Audit and Pension Office atlo na hian Chief Minister chuan Pension First Formulation na chaktaka an thaw wangin thoktu te chulom thaw shila e-filing le digitalization chakzo ka an kalpui the chuan an munma in dai lo na le file upato tak a chiat la om si te chu a chhok zang khai thei arin thuas soi Pulal Duoman chuan pension buai pui chu a hau taka pensioner te tan po a buai thak thina wangin ol samzo ka kalpui thiam atul ti asoya an har san sang te chu a thei anga bo zui ani tur thuashil anin kom na hian Local Fund Audit and Pension Director Pimal Somtong lianin an building him tok lo dan te an chep to awanga pension lam khoi tu te omna tur mun madang an be sei dan Chief Minister Hishilin Chief Minister Mewin an office at lo chu an lom hle ti asoi Sports Minister Tualchhung lova marin zirlai te chu na zong tu chau ni lova midang te na siam sak tu ni tum turin cha Ikfa University Mizoram in voina zirlai lu thartelom na aizol wana pa hola an bua sai aman puina les de minister ni Tualchhung lova mar chuan zirlai te chu an zirlai le an thil tia pianga chortlak le ramtana chen fak om ni tum zel turin cha Sarkarin zirlai le thalai le khathiam te ba ka thiam na big nei te tan rampon thlenga na an mu theina tura ruwa man na asiam sakti soyen zirlai te chut na zong tu chau ni lova midang te na siam sak tu thlenga ni tum turin cha mathlir nei thaturin a fuibok Tourism Minister ni Tualchhung lova mar chuan Mizoram ma rel lo lu tura wangte khovel mason na awang shim po in tourism huanga po na atam chodon chau tia soya social media mandana film khur tur le rihlo laka inthiar film tur te in cha bok in khomi Ikfa University Mizoram Vice Chancellor Professor Ginlian Lal Burilin akai shwayani
Siha district thei khua ashok leilen truck che suala akhal tu pukhopui moi kumsomli panga leite khua thi tipa tanga zone thudon danin che chuana hini zandar sarile mini somni vela thlengani a motor che swali Myanmar athon tur bungroda da hong lamni in chuma jina sada wanga che swalna hi thlengni a shiatani a kongthang lammeter somthum vela thueluma che swalna hmuna hian motor khaltu khopui moi hi athi ngala motor nei tu pu van nu na kumsunga panga lungleiram tharveng po na takin a hliama tipa damdo in panpui nuwa enkol na thazok dong turin longtlai lampan puyani che swalna athleng ti shat ani vele theri khotlang in chan chhuat na an thok ngala he che swalna athi pukhopui moya ruang chuni jang khan theri MTP hola lumenani a voin chomadar somkhan ti padam do in a postmortem ani nuwa an kholam panpui ngala ni MNF party in Dampabial by election neitura an party candidate tur thang tu nomination committee and din Voina MNF President Puzoram Thangan Shiatin ati chu atarlan ani danin nomination committee a hian chairman atan MNF President Puzoram Thangaru atani a member secretary a MNF General Secretary Pu David Lalnun Pu Yarwat ni in member atan mi som MNF Senior Vice President Dr. Alal Thangliana Vice President Patni Pu Vanal Zomale Pulal Chandamaral te MLA MNF Treasurer Pulal Ruat Kima NCC member Patni Puton Luele PFI Thanga PSC member Pudi Thangliana advisor Patni Puro Bardo Moeroi te MLA le Pulal Zirliana MLA Baka MNF General Secretary Pu Aro Mingliana MLA Terwatan ni a nomination committee hi Karle Thotani September ni khata an party president Chambera an Chukhom donani Lai Autonomous District Council budget session suva inkhan chanani a September ni thleng a oang LADC budget session hi LADC chairman Pu VL Muaka kai shwaya nei ania thutkhom na hian chief executive member Pu En Zangu ran sarkar kumkalmek sangni somni panga somni paruka LADC sumrwa man chengnuai sing ni sang rungzathum somnga panga point bial pasare phara Chiatling ko matanga sumhu be se chu chengnuai zari somni pakhatani thule budget pumpui tangin chengnuai sing ni sang khazani pani point panga bial chu thok tu hlwa man turani thuasoi Puen Zangura chuan chiatling ko matanga sumhu te chu tangkai taka man thina ni thuasoya budget thara hian chia atanga chengnuai zari somni pakhat mu be se po mipui chia pichin te le thok tu te awangin an be se zat an tlin nge a be se ti soin LADC budget hi kumkalta a in chengnuai sang khazathum somkwa pani point pathum parukin atamzo kani Voin session a hian eptu shwai tu ZPM legislature party leader Pu Vizir sang chuan session kawani dana LADC dan palzut na omni na soya innial boina thlengkara chairman chuan session hi Karle Thothan ni chunzom turin atitopa session zo nuwa ZPM legislature party chuan thuthar theder tu te ma a chairman in session tomna mumal siam lova Session Hall at Swasan to LADC Sorkar Thil Thengai Lawani Thule UDA Kaishwai LADC Sorkar to Kumin December Tha LADC in Thanpui ne to Sheran Chunga budget session to Dan Law Anga Ko ni in an Soyane UDMP department in Antnato Pathum to Income PHE department Kuta Antlan UDMP department in PHE Kuta Antnato Antlan he Tanshil Setlak Ramatui Lakna augmentation of water supply and construction of 37 MLD water treatment plant te Sitea Zunle Ek Sombol na construction of 10 MLD STP le Veng Changa Zunle Ek La Khom na primary and secondary sewerage network te ania Voin PHE Minister Professor Lani Loma Pisa anin lanani Heng na pathum hlan rual hian bolhlo in pipeline na thona mun poimo atno chinti fine tour sanction machine po in hlan fel ngalani a heng na te hi operation and maintenance period azorwalin PHE department Noya division Thar Aizol water transmission division north le sewerage and sanitation division 10 la chhongin an enkol chunzom ngal turarwa man ani Mission Foundation Movement in Durtlang si Pirle Lungdaya Isku Thar Chhuatlak Niam Zel Chan an Zirchian na research report an bua sai chu Agriculture Minister Pupisi Vanel Ruatan vo in khanat lang zar apisa atlang zar na inkhoma hian Agriculture Minister chuan Isku Chungchang Zirbig na report awm thei chu lom om ati thuasoya he Zirbig na hi abultan na tur chawani ti soin sarkar chuan Isku ching tu tenen inkom hova malak chhozel dan tu ruak man na asiam don ti asoya Celestia KVK chu lo nei tu te tan thil tangkai takalani chhoz alani chhozel don ti soin Mizoram sarkar in lo nei tu te tan thei to pan chhuazela tung ching tu tenen po
ma an lak mek thu le intercropping manga cocoa chin dan an ngai tua mek thu asoi isku thar atlem tial chanjir chian hi Ministry of Tribal Affairs TRI scheme noya chengloi somni panga manga Social Welfare Department kaltlanga tho ani a kum khat chuang he zir chian hi kalpuyani BJP Mizoram State President Dr. K.B. Chua an chim lambialin BJP MLA pahni an thlantlina wangin masona project chanim tak sarkar lai puina pemeka Siha district le Delhi an thlunzom mek ti asoi Siha bial to MLA ni bok Dr. K.B. Chua hian vo in khan West Phai leng atloa Mizoram politics a malam hun eng ber chu BJP ni soin Congress le MNF te hun aliam ria ZPM an enchin meka mipui an beidon meka wangin BJP bag tu thlantur anum to lo ni in asoi Dr. K.B. Chua chuan politics a thutuk na siam fu apoi moti soin an mani chawanin hung bi ka thlia karil ruan pu chuan Thenom state ten an le pel vek don ti asoya chimlam bialin BJP MLA pani an thlantlina wangin masona project thanem tak sarkar lai puina pemeka Siha district le Delhi an thlunzom mek angchu dampa bial mi puiten an chanbe theinan tura by election an nei tur chu Delhi thlunzom na rem changa tan mangve turin bial mi puite asomani inkhoma hian Dr. K.B. Chua chuan an party zom tharte alom ru ta palak bial to MLA puke shamo po in thu asoyani Hachek bial to MLA puro bardro moi roi te in assembly session nei zota ka khan MLA zona chan lo le chana dikfam kim lo athanem hle ni in asoi voira MNF pisa namru na inkhoma MNF chalai president ni bok puro bardro moi roi te hian MNF kai shwai sarkar din lai chuan minister ten assembly session MLA tezia ka zona chan lo le chan man lo lawin mong vom ba ang mai an che chin lain tuna ZPM kai shwai sarkara ero chuan minister te an tuana fu min zona chan an sheviau nge zona chan lo le chan tlai atam hle ni in soya zona chan lo an nei nual ba ka hian Mizoram history ala thlengai lo chin dan thalo tak thudik fam kim lova zona chan aum nual ni alan thu soin assembly documents mangin do thar tam tak an shat bela an zui zel don ti asoi inkomi MNF chalai secretary Pulasiam Lianan akai shuayani MPCC Vice President Pusingun Lian Chungan kumsang ni somni pariat MLA in Thlanpuya Congress an sarkar ni chuan lungleya Mizoram State University an din don ti asoi voina Congress bhavana inkhoma Longlai West bial to MLA ni bok Pusingun Lian Chungan chuan State University Aizola din tumani chungai tua chian atul ti asoya Aizola zina impoi mo zong MZU NIT ZMC Ripans MCon Law College IASE Veti College Ikfai le College lian tak te aum vek to a chuti lai me ka Aizol boka din tumani chu antima ma deunia asia thu soya Mizoram masona chuan mundang ti mason ve se adu thu soi Pusingun lian chunga chuan rusa guidelines wangin Aizola Bak State University da theilo nia soi chu hriat swal nia asia thu soya lunglei chuan university nei thei turin institution panga anei sa a rusa guidelines sa mainland India tan college pathuma tanga panga nga yanti a ma se hi notice region tan patnia tanga pathuma an potfan lo poni se lunglei chuan a phawang ti soin kumsang ni somni pariat in Thlanpuya Congress an sarkar ni chuan lungleya engineering college an din sakangin State University po an din le mai don ti asoi inkomi MPCC General Secretary Pulal Biak Zaman akai shuayani Sideward District Level Standing Committee on Rationalization of Polling Station 2025 voina thukom in polling station Tharatana Rotna Patnian Pom Sideward District Level Standing Committee on Rationalization of Polling Station 2025 hi voin khan Sideward Borsab Dr. Lalmurat Lau Hovin DC Conference Room an thukoma akai shwai tu Sideward District Election Officer ne bok Dr. Lalmurat Lau chuan Election Commission of India ruwa manangin in tinalu chua mingzia lu na Special Intensive Revision chu kalpui tan tumani thu soya Sideward District Polling Station te chu hemia tan hian en nuna tula vote thak thei mi pui an punze la wangte vote thak ol samjok nan le mo phuna la tu te ta na azang khai jok nan voter tam zwal na huna polling station thar pani siam rot na chu pomani thu soi polling station thar pani an pom te hi government high school te khang le government middle school kol be mani a heng polling station pani hi ECI pompui na dil le ani don ani Aizawl Traffic Police le Mizoram Hindi Board Changdon malak na in Traffic Police te Hindi zirtir an ni don
Mizoram Hindi Board in Hindi Theatre na konga man lang nakal zela aizol traffic nen tho ho na an sia mangin karle thoten na tanga Zirtawpni hian traffic police te chu Hindi zirtir an ni dona hemi chung hian traffic police te chu Hindi tong tua leng zirtir an ni dona ni traffic police te Hindi zirtir tur hian vo in kan traffic SP senior SP purwa sangaral tele Mizoram Hindi Board ho tu ten in rem na an sia mani Van Bong Saphe Quarters MSU Huai Hotin vo inkan Van Bong azirlai titan Career Guidance and Awareness Program an bua sai Van Bong Presbyterian Koshan Hole in Ko Misi Nung Hills Council Chief Executive Member Puriki la rem sang an man puya zirlai ti chu tai mak na le thorim na tel lo chuan hlotli na tak tak om thei lo ti sia a thei top chua turin na cha ani Inko ma hian Mizoram Christian College Assistant Professor Puke Silal Thansang ale Sinod Higher Secondary School Lecturer Nula Kelal du sakiten zirlai ti ta na sia tur poi mo sang sangan soya tun naya Mizoram University in Undergraduate Examination 2025 result ati chua Van Bong khomi bi ko ma panga le English apakwa na hne na lompui na thuzia ko le laptop plan ani Zobo Group Y me in zirlai tele zirtir tu te ruilo thadlo ziale nung chahum halchung chang an zirtir Government High School Zobo ka inko ma hian Government High School Zobo Discipleship English School le Zobo Higher Secondary School zirlai le zirtir tu te za songma chuang an tela Mobile ICTC Councilor Pusilal nei kiman ruilo thadlo zia zirtira Zobo Group Y me treasurer pu aram thiang liman nung chahum halpoi mo na te azirtir bok inko mi Zobo Group Y me president pusi wanal muakan akai shwayani Khochini lo thlir hawang o State Meteorological Center Mizoram Science and Technology chinchia danin vo inkhana zola khulum library Celsius degree somni pasari ani a vober line Celsius degree somni pakhatani naktuk enrinia chuan khulum library Celsius degree somni pariat vel a vober line degree somni pakhat vel ani erin ani a jingdar nga ni chua ka nga tlai da nga le mini somlia atlale ang Khochin Thirlok na Regional Meteorological Center IMD Guwahati na mulok danin naktu ka Mizoram hun chen khata ruwa sur thei na za asom hi panga achanga somnga a om